Wababa na wamama, kwa nini mko hapa? Munajilamante sana, munapiga kelele. Nini ndio inacha mko hapo? Si wakaaji wa Goma tushateseka sana. Guvernema tunyanyasa, haichague kitu, kijiko, telefone, nini na wanabeba. Na mkimbizi naomba alipie pla, alipie sahani, alipie kijiko. Tunaomba M23 ikutusaidie. Tutapata msaada M23 siku gani? Tunalia sana M23 tusaidie mji wa Goma. Fa huku ya huku. Yesu. Na nimesi. Mkuye. Mashini gani ile? Nyazo kabisa. Sasa utakuwa washaziwekea nini? Kuna wapi? Sake tombe. Vraiment sake tombe deja. Hapa tunaenda tunaacha sake. Tunaacha sake na bakia. unatawa soda. Wale wanalunguza. Wanalunguza vile. Aksa napenda bamubebe.
si banaweza piga masasi hapa, sasa tubombarde amo hapo. Mungu tukumbuke, ona ba blesse, ona ule asha katika miguu. Mungu we, Mungu we, banapenda wakange yetu wapi ne akosi. Mungu wangu, mtu naiko ajitafuta banatamu kanga tu wapi ne. Mungu tukumbuke, Mungu we, Mungu tuone huruma. Okay, ule ana bahati basi. Ile njia ya Sake wametapanda. Masai wasiwasi iko mingi. Ona dakisi ile bora ipige tu sai. Ni danger. Mzima sai. Gouvernement Tshisekedi. Faux gouvernement. Mbongo so matate biso to boka to kufaka. Boy. Ba mama bana mike baseke pasi mingi sana pona Congo. Congo tokobundira ngoma to boy politique. Je m'excuse complicité. Batindili biso atitaki ya mundu kyoyo. Ba pesi biso angoteke par rebelle. Tala tribalisme ezana kata Congo. Mundu ko isa bien formé, ba beti bisoro ko la bambiso. Vraiment botikela kasi bambango mabele ya Bunaganda na Rutshuru. Batikela bango bazwa tokufie bele na kata Congo. To boy tribalisme eleke bele pa ba généraux Congo. Oza otindi mutu azana posali ambango. Isa bieta équipement Congo ezate, Mirage ezate. Aviata de combat ezate. Ezabieta penza